pozdrav svima, ja sam Ivana i dobrodošli u još jedan novi video. Danas opet sam s Emom. Biće neka vrsta, ajmo reći, vloga, nešto što ćemo raditi danas i da. Ok, plan je ovakav da odemo se malo slikati za Instagram, to da onak prvo riješimo. Drugo možemo otići u Ernu i tamo, ne znam, nešto ćemo raditi vjerojatno. I više manje to je to. I slobodno možete nabaciti like, preplatiti se na moj kanal ako prvi put vidite ovo lijepo lice. Priroda i Ema. Mam je 2, 3. Priroda, to je biologija. Ja 4. Jedva isto. Predivno. A dobro stoji. Pa nije loše, nije loše. Opa, gledaj. Hoćeš se slikat sad? Daj da vidim sad izlamo. Na smetlištu. Lokacija, smetlište. Na visini od 1,5 metra. Snimaš? Gledaj mi. Kamerman don't care about me. Daj mi kameru. Što rade djeca? Igraju se sa smećem u kontejneru. Plastika. Evo, to je za tebe. Slobodno. Ja ti ne branim. Ima košarkaška lopta. Što da? Da. Samo treba to je par. Samo. Ovako da je na... Ne! Smočala sam se. A lik. Ti gađa stiroporom. A da, baš neka. A nije jako. Padni, Ema. Isuse. Idem sad vidjeti. A, sad ide vježbat. To je Ema. Ovo mi bira. Malo krija noge. O! Pas. Jesi dobro? Mislim da je dosta svježbanje. Otišla skroz. A?
Nije ni čudo što je na smetlištu, nema. A dobro. Zašto je ta stolca onda smetliš, ona lagana. Ti to misliš? Jel ti to znaš? Znam. Super. Ben blata. Što hoćeš? Ja sam se smočila. Da kanti, ajmo i provoze. Ajde, ti unutra, ja te vozam. Možeš misliti. Nikad. Mislim nikad. Ne. Ovaj video će na kraju biti dugačak. Čak. Ništa, Jama. Vidimo se. Ćao! Bak!